Mina i Kasper otišli u manastir nakon teškog perioda, pokazali gdje su pronašli utehu. Pevačica se prilepila uz verenika. Par je najprije otišao na letovanje van Srbije, a potom su posetili i sveta mesta poput manastira. Komšije navode da je Mina nakon izlaska iz bolnice bila u izolaciji u svom stanu, a zatim napustila Beograd zajedno sa Kasperom. Pevačica Mina Kostić nakon izlaska iz bolnice Lazar Lazarević povukla se iz javnosti i posvetila se svom vereniku Maneta Kasperu. Njih dvoje su najprije otišli na letovanje van Srbije, pokazivali su pratiocima i kako šetaju zemunskim kejom, a sada su pokazali da obilaze sveta mesta. Naime, pevačica je pokazala na svom Instagram nalogu kako je sa emotivnim partnerom posetila manastir. Mina Kostić je za ovu priliku obukla crnu čipkanu haljinu do kolena i nosila je papuče u istoj boji. Pozirali su zajedno, zagrljeni, nasmejani, te su poslali poruku da uživaju u miru daleku od očiju javnosti. Nas dvoje smo našle sudbine ispisali do večnosti. Nakon što je nedavno puštena iz psihijatrijske ustanove Lazar Lazarević, gdje je provela 23 dana, pevačica Mina Kostić rešila je da stavi tačku na sve špekulacije i pokaže da je njena ljubav sa Manetom Kasperom jača nego ikad. Posle oporavka i zajedničkog boravka na moru, par se oglasio emotivnom i izuzetno snažnom poruku na Instagramu, kojom su jasno stavili do znanje da im niko ne može stati na put. Oni su pozirali nasmejani, pridržali su se za ruke, zajedno sa svoje kućne ljubimce, a dirljive reči koje su podelili sa pratiocima momentalno si privukli ogromnu pažnju javnosti. Mina Kostić i Kasper su ovom objavom pokazali da su jedno drugom najveća podrška u najtežim životnim trenucima. Kažu da ljubav koja preživi daljinu, oluje i osudu i lažu postaje večnost. Nas dvoje smo našle sudbine i ispisali zajednički sudbinosnom do kraju večnosti. Ostajemo zauvek. Volimo vas i želimo vam svima ljubav do kraja večnosti, poručili su Mina i Kasper. Komšije u Mini Kostić. Podsjetimo, pevačica Mina Kostić pre nedelju dana napustila je psihijatrijsku ustanovu Lazar Lazarević u kojoj je provela 23 dana, a njeno zdravstveno stanje ozbiljno je zbrinulo javnost i njene najbliže. Njene komšije do detalja su upisali šta se dešavalo u danima nakon njenog povratka. Ona se povukla od javnosti, samo to možemo da kažemo. Minu nismo vidjeli. Nikad nismo vidjeli od kako je puštena iz Lazara. Otkad je došla, nije izašla iz stana. On ulazi i izlazi s vremena vreme. Prošeta kuće, tu po parku, ali od nje ni traga ni glas, rekli su komšije.